Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force, Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force, 3rd Mile, Upper Shillong. Haka arfu arterik mentau benai ka wei ka trok damper kala lek benten raya arteli ki post electric ki badan haka shnong Nongjri. Karkum ka jia thu uba Robinson khong nong be ubade nong shong shnong jong ka ni ka shnong ulong ba ka ni ka jingja karaja namar ka jingbu a jong nong ya ka ni ka damper. Ulong badan bok ba ka ni ka jingja om shimladan meno ba Jingmynsaw hindoi kala penjulor part ki post electric. Di ketu na barne. Hanyi sya kelawan bek na tena kamleng na hot kebek ni na pon ni lu. Ndai ka kum gi singo ji ba kalong ba ketu na par kala bek kalong ke jing bek jung ka kalong kala ba singo ngiu te bun gi ba balong ba la so sekhe ba kalong bek na mar kalong le jumrum dum sum mo. Ti anda poi ban ti hajan ka committee hall ti kale terano ya ki arli ki kale terano ya ki arli ki post elektrik juga gibere ji kalaj ya. Kita kalaj bere bele cepat siang. Ti hadu ba ka jilek ni utu tribar kala penduk senen kalaj hadu ba po Nongjri rana mau kleu kala duk senen kalaj ya. Jingmynsaw ke Jingmynsaw kala jan don bok bat bau blei turun kan nomor ba Jingmynsaw utu tribar dei. Hadin bo dep tanra itu kali ulak baik biang nata umur siu ban ya no dei. Te la dau ya temut utu pos undung derek yang ying juwei u bahing jengahi berentor surong mut kamut kala ledung sei ju te. Lobok pat ba ublei udang isnei te karam ya yairu. Shushu ulong ba ka ni ka jingja kala wan rai ka jinglip light habarok wei ka shnong ba ka ni ka la ban bampor da kita yo ban la ban penbiang pat ya ka. Kejingkirpat jenga kalong ya baru kita bar trok banyak kali sepo majai bare kidmau la kide Nongjri ne kide mana sebar Nongjri ne sembah to ba pinyak kali telai suala jong diti tenai dari kiat re adin ma filtep ji kami jam to sadi pat kekian setia sedem sabam sadi ya rakam sini na madong le haba mensingi pat sebah so nam dikian nomor bakani kata te sibuk kum ba ja mendin kene am de sistem menkong kede kesini bar kede kesini balai. Nomor kadon kau kali ru kebala no teng syariat. Siti syariat kebangi khot ngi por song jingi por Nongjri ngret puleng. Udon hi we derbar bala peno igret ya ka trok u sipo riat puleng. Te udai ju malik baru beja mendin. Kemutu batanda poslan udai ju te ba. Te takada ngi oi haba pinyak kali sembah se nyak suai kali meski tu di pan mendit dei.